ngira ngo mwamaze kumubona ni Kimwaro ubu imbuga nkoranyambaga zatuje ibigarasha mukora ibindi biganiro vureze ibigarasha mukora ibiganiro muvuga muti twamubonye arahari kuko niyo mutabikora ntawe muri bwongere kubeshya nimutekereze iminsi mwari mumaze mwavuga guhera ku itariki 6 z'ukwa gatandatu mutamubona akaba ari naho muhera muvuga ko yapfuye n'ibindi ariko nimurebe ukuntu ubuzima bw'igihugu bwari bukomeje ku murongo akantu kukandi mwabibonye binabaye ngombwa ko n'Imana imuhamagara rwa Rwanda rwaguma rutengamaye rumeze neza rushikamye inzego zirubatse ubuzima bwakomeza abifuza inabi abifuza ikibi kuri iki gihugu cy'u Rwanda muzatanirwa mutakibonye noneho uko mumwifuriza ibibi niko Imana ivuga iti shikama mwana wanjye ubereye abanyarwanda ubereye u Rwanda komeza ururongore sibo gusa kandi ni Afrika nabo baturanyi baragukeneye n'isi yose iragukeneye kubera Imana rero niba ari ikiriyo murimo cyo kubera ko mwongeye kumubona ariho ahumeka ni mu kibemo rwose ni mu kibemo pe kandi cyo kizira gusiburuka ni mugende mu kibemo mu kirambemo mu gihoremo ariko mwese mwabibonye ukuri nuko ari ahari ari muryerye ari iberege yarari kuruhuka yarari gushyira ubwenge ku gihe ahubwo agarutse ari mushya mu mbaraga nshya mu isura nshya asa neza seka neza akeye nuko bimeze rero kubari bafite ibindi batekereza ibyo bibwiraga ihumure ku Rwanda ihumure ku banyarwanda u Rwanda na mahoro umuyobozi w'u Rwanda aratuje genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha gana Marshal Real Estate nona nge n'inshuti zanjye ikizere cyacu twagishyize muri Afro Coco Product niyo company yatuzaniye amavuta meza nka Jamaica Organic Castor Oil amavuta meza kuza umusatsi w'abadamu akaworoshya ndetse ukaba urambutse kandi usa neza si ibyo gusa no ku bana barayakoresha maze umusatsi wabo ukaba usa neza si uburyohe koko bwa products za Afro Coco Product bagabo namwe nitwa bibagiwe tubafitiye amavuta azana ubwanwa ndetse abafite akaburambura bugasa neza mu gihe gito kandi wowe ufite uruhara rwakuzengereje aya mavuta tumusubirana umusatsi wawe kandi ukazana umusatsi mwiza uteye neza dusange mu mujyi wa Kigali muri quartier Mateusi cyangwa se Nyabugogo ni Rubavu hamagara kuri 0788 ngwino tugane muri Afro Coco niho dutanga product nziza kandi zizewe. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Urugendo Online TV ndetse na Inside Rwanda TV nkuko tumenyeranye mu biganiro bigiye bitandukanye. Nongeye kubahereza ikaze mbanje kubasuhuza aho muherereye hose mu mpande zose z'isi mwese mugire ibihe byiza cyane. Uyu munsi rero nabateguriye ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi kiribanda ku ngingo nyinshi zitandukanye. Muri izo ngingo nyinshi zitandukanye ingingo ya mbere ndibuze guheraho muri iki kiganiro ni ingingo iri bugaruke ku kiriyo kiri mu gihugu cy'u Burundi no mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo kongera kubona ifoto ya Perezida Paul Kagame ari muzima bahise bajya mu kiriyo. Sinumva ukuntu byakabaye ari ikiriyo umuntu ari muzima ubundi ubusanzwe abaye ikiriyo umuntu yapfuye ariko kubona umuntu ariho abantu bamenya ko akiriho kikaba ari ikiriyo babisobanuye ko nyine mu magambo make baba babanje bakabika ngo runaka yapfuye nicyo nenda kuvuga bamara kubivuga nyuma bakaza kumubona ari muzima. Ntabwo rero iyo bavuga ko yapfuye baba bari mu byishimo bari guseka. Ntabwo rero iyo bamubonye akiri muzima ntabwo byaba bikiri ibitwenge gihita kibikiriyo.
bamubonye rero ubu ni ikiriyo gusa bihangane uwibuze ntiyishahura nyine basi bihangane nta kundi byagenda. Ikindi turi buze kugarukaho nyine ni uko mu kongera kugaragara mu ruhame kwa Perezida Paul Kagame yanakiriye uwahoze ari perezida w'igihugu cya Nigeria Olusegun Obasanjo, bakaba baganiriye ku bintu byinshi bitandukanye turi buze kugarukaho muri kino kiganiro cyacu. Si ibyo gusa turi buganireho muri iki kiganiro, ndibuze no kubabwira ko uwahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange kuri ubu ngubu yimuye aho agiye gukomereza imirimo ye. Yaramaze igihe ari muri Goma agenda yakira amatsinda atandukanye y'ibyiciro by'abantu bitandukanye. Kuri ubu ngubu rero yagiye muri Sud Kivu, akaba ari i Bukavu aho agiye kuhakorera ibiganiro bitandukanye n'abantu batandukanye. Tukiri aho ngaho kandi reka nanababwire yuko abari mu bice bya za Kalehe, ngira ngo hari ababa bamaze kubibona, ndagira ngo mbabwire ko General Sultani Makenga chef d'état major w'ingabo za M23 ari kumwe na General Byamungu ndetse na Colonel Wiringoma, abo bose bagaragaye ahari gukorwa umuhanda hariya za Kalehe, naho ni muri Sud Kivu, bakaba rero bari kugenzura ibyo bikorwa by'iyubakwa ry'uwo muhanda. Ibyo rero turi buze kugaruka mu by'ukuri kwigaragara rya Sultani Makenga hariya muri Sud Kivu. Inyuma y'ibyo ngibyo kandi nanone turi buze kugaruka ku nkuru ikomeje kuvugwa. Bye bye wazalendo, bye bye wazalendo. Igituma nsezeye wazalendo namwe murakizi, mwamaze kukibona. Murabizi urugendo rw'akazi General Muhozi umugaba w'ingabo za Uganda aherutse kugirira i Kinshasa, akagirana ibiganiro na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo wa Mulumba wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muhozi akimara gutandukana na Tshisekedi, ikintu cya mbere yavuze ni ugufata wazalendo agaterura agakubita hasi, agahita atangaza ko wazalendo bakwiye gushyira intwaro hasi bakitonda bagatuza, kuko ingabo za Uganda zigiye kuza kubihigira kubarasa. Ubwo rero nabonye abakongomani bakamejeje ngo ntabwo perezida arakwiye kwakira Muhozi, ngo Muhozi kuva kera ni ingambanyi, ngo Muhozi ntiwamenye uruhanda bariho, ngo Muhozi twari tuzi ko wazalenda aribo bantu bacu bagomba kurwanira iki gihugu, abantu bakunda igihugu. None Muhozi amaze kubonana na Tshisekedi agarutse avuga ko agiye kubarasa, bivuze ngo ubwo Tshisekedi yatumye Muhozi kurasa wazalendo. Sinzi umukongomani nabonye ari kwibaza ngo Tshisekedi ko watubwiye ngo niwe muzalendo mukuru, kugambaniye aba wazalendo urabatanze, noneho twari tuzi ko bari no ku rugamba bahanganye n'uwo twita umwanzi ariwe M23. None nta nubwo ari M23, none igiye guhangana na wazalendo, wabahururije ingabo z'Ubugande nizo zigiye gukubita wazalendo, nizo zigiye kuturwanya. Ubwo nuko bimeze, ni Tshisekedi ubikoze, ni Tshisekedi ubikoze. Ngira aho ngaho ingabo z'u Burundi zivuga ko zirinze Ubuvira hariya n'ahandi, biragenda bite? Ziri tayari no guhangana n'ingabo za Uganda? Simbizi, kuko ahantu hambere hari wazalendo naho ngaho nyine muri Sud Kivu niho basigaye bafatanyije n'abarundi na FDLR. None ko bigaragara ko mwese mwigize wazalendo, ko Muhozi agiye kuza kubakubitira hamwe, biragenda bite? Ibyo ngibyo rero jewe ntacyo mbiziho, ubwo turakomeza turebe nyine, tuzaba tureba ikizavamo muri rusange. Ngewe rero ugiye kubagezaho kino kiganiro ndi Robert Sympathique Yandemye, mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Twinjira rero mu kiganiro cyacu ku buryo burambuye nkuko namaze kubibabwira. Ku munsi w'ejo mu masaha y'ijoro hasohotse itangazo bigaragara ko ngo risohotse kuri account ya X ya Ministeri y'Ingabo z'u Rwanda RDF, Rwanda Defense Force. Iyo tweet yari irimo itangazo ngo risohowe n'ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda. Iryo tangazo rikaba ryaravugaga ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame arwaye, arembye, ubuzima bwe buri mu mayira abiri, ko atameze neza. Mbona abakongomani niyo nkuru yari ihari bari gusharinga, mu gihugu cy'u Burundi niyo yari nkuru ihari bari gusharinga, yewe n'ahandi ndiriwe ndondora no muri bya bigarasha biba iyo ntazi, ariyo nkuru ihari nyine ngo Perezida Paul Kagame
ari mu bihe bibi, ariko iryo tangazo ryari rije abandi bo bavuga ngo yarapfuye burundu, hari n'uwavuze ngo nta naheruka. Uyu munsi RDF, Rwanda Defense Force, mu masaha ya mu gitondo isohora itangazo ifata rya rindi abantu bari barasohoye rya fake. RDF irandika ngo fake news, ihita ko irekeraho. Noneho kuba RDF yasohoye itangazo rivuga ngo fake news, nabyo byahise biza noneho byabigarashe biragenda birahamya biti yarapfuye, ahubwo yaranibagiranye ati ahubwo nimubwira abanyarwanda ukuri, mubwira abanyarwanda uko bimeze, wagira ngo nibo bamwishe. Donc urupfu rwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame rwo rutera abantu guserebura. Kongo yari imaze ibyumweru 2 hafi 3 iserebura, abarundi bari bamaze ibyumweru 2 hafi 3 baserebura, bategereje amatangazo yo kumubika no kugira gute. Ku gicamunsi cy'uyu munsi asohoka ubutumwa bw'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, nta wundi ni Yolande Makoro, avuga ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari umuntu nk'abandi, nawe yananirwa kandi ashobora no gufata ikiruhuko, akaba ari kuruhuka atari kugaragara mu kazi nk'uko n'undi muntu wese yabifata, dore ko ni n'itegeko gufata ikiruhuko mu Rwanda, ni itegeko, sinzi niba n'ahandi ari itegeko, ariko umukozi wa leta wese mu Rwanda agira igihe cy'ikiruhuko buri mwaka. Ariko bari baraserebuye, donc bari bategereje kuzumva iyo nkuru nyine. Noneho ejo bundi Mifotra isohora itangazo rishyiraho rigaragaza uburyo abantu bazaba bari kwitwara guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7, aho bigaragara ko hari igihe cya konje. Nagerageje no kubisobanuraho, aho kuwa 2 ari konje, kuwa 3 ukaba umunsi w'akazi, kuwa 4 kuwa 5 ari konje, ari uko nguko bimeze. Ariko nkuko nagerageje no kubivuga, mu Rwanda abakozi ba leta ntibataha mu ngo zabo, bataha ahantu hagiye hatandukanye. Abenshi baba bafite ukuntu begereye akazi ariko imiryango yabo iri kure. Gufata abantu kuwa 2 ukabaha konje, kuwa 3 ni akazi, kuwa 4 ni konje, kuwa 5 ni akazi, nabyo ni ibindi. Ariko byose biri mu bushobozi n'uburenganzira by'ubuyobozi bw'u Rwanda n'abanyarwanda. Icyo nzi cyo nuko ntawe babujije gukora, nta muntu ufite akazi ke babujije gukora. Nimba ari umukozi wa leta babwiye ngo iki gihe ni konje, ntabwo bazakikwambura ngo unanirwe kugihemberwa, uzagihemberwa. Ndumva nta kibazo kwiye kububigiraho. Noneho abadafite nako kazi ka leta bo sinumva naho babigira ikibazo, muzakomeze mukora akazi kanyu, ntawe babujije kugakora. Icyo si cyo kibazo, ahubwo zari zo propaganda abantu bagenda bivugira. Rero icyo kiriyo abakongomani mwagiyemo nyuma yuko mwongeye kubona Perezida Paul Kagame, icyo kiriyo mwabarundi mwe si mwese ariko abenshi niko nyine mwari mwarabifashe. Nabonaga no ku bitekerezo RDF imaze kubihinyuza bavuga ngo none ari hehe wangu Perezida wa Repubulika, by'umwihariko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ni umuntu udasanzwe, by'umwihariko ku Banyarwanda. Ntabwo ari umuntu wo mu mihanda ngo mugomba kumenyera amakuru ye kuri YouTube, ngo noneho mukaza kuri YouTube mushyira abantu ho pressure ngo ari hehe. Ntabwo agaragara kubera ko mwabivuze, ntabwo agaragara kubera ko mubishaka, sibyo rwose, uko niko kuri. Ntabwo agaragara kubera mubishaka. Ikindi si ubwa mbere mumwifuriza gupfa. Hari uwitwa Nahimana, we none ejo bundi nabonye Kongo yose yarayizengurutse mu bitangazamakuru byo muri Kongo na za France 24 yarazizengurutse ngiri nepli. Ariko we no mwibuke na 2019 2020 mu bihe bidasanzwe bya COVID-19 nicyo atavuze, ntiyazengurutse isi yose agenda bivuga, arongeye yaramwaye once again. Ubu ndabizi hari abakongomani baguye igihumure bakimubona ubuhara bari muri koma, bari baramaze kubyina yewe bari wapi kabisa. Arahari niberege, yewe habe n'igicurane mbisubiremo, habe n'igicurane afite. Ibyo rero gusa mwihanganire kongera kumubona abo bitashimishije, nta kundi nta kindi uri bukore
urihanganira gukomeza kumubona, ntazapfa kubw'umugambi w'abana b'abantu, gusa ntazanabaho nk'umusozi, igihe nikigera azitaba Imana kuko ni umuntu nk'abandi, ariko ntabwo rwose azapfa kubera ko mubitekereje cyangwa se mwabivuze. Wapi, arahari rero, ngira ngo mwamaze kumubona, ni kimwaro. Ubu imbuga nkoranyambaga zatuje, ibigarasha mukora ibindi biganiro, vureze ibigarasha mukora ibiganiro muvuga muti twamubonye arahari, kuko niyo mutabikora ntawe muri bwongere kubeshya, ntawe kabisa. Nuko birangiye rero, nuko birangiye. Igihe ari no kwitonda, mugatuza, mugaturana nawe, mukanabana nawe. Ikindi, ibi byose muba murimo bigaragaza uburyo mumutinyamo, kandi mukamutinyira mu cyubahiro, mu kumwubaha, muranamwubaha cyane cyane, muranamwubaha. Ubu rero mwari mwarashinyitse amenyo muzi ngo muraje, ngo byararangiye, byararangiye. Kandi ikindi, hari ibintu biranga umuyobozi mwiza yamaze kubyuzuza. Ibintu biranga umuyobozi mwiza Paul Kagame yamaze kubyuzuza. Reka mbereke impamvu. Uburiya umuyobozi mwiza ntabwo agaragarira ku mataje yubatse, ntabwo agaragarira ku bintu byose byo murebesha amaso, imihanda, oya, sibyo bigaragaza umuyobozi mwiza. Gusa ubikoze abakoze neza, abayubaka igihugu. Ariko ubundi umuyobozi mwiza agaragarira mu kubaka inzego, mu kubaka inzego. Namwe nimutekereze, vureze ibigarasha nimwe nkibwira, n'abandi mwese mwizerera mu bibi, nimutekereze iminsi mwari mumaze, mwavuga guhera ku itariki 6 z'ukwa gatandatu mutamubona, akaba ari naho muhera muvuga ko yapfuye n'ibindi. Ariko nimurebe ukuntu ubuzima bw'igihugu bwari bukomeje ku murongo, akantu ku kandi. Mwabibonye, binabaye ngombwa ko n'Imana imuhamagara, rwa Rwanda rwaguma rutengamaye, rumeze neza, rushikamye. Inzego zirubatse, ubuzima bwakomeza. Abifuza inabi, abifuza ikibi kuri iki gihugu cy'u Rwanda, muzatanirwa mutakibonye. Noneho uko mumwifuriza ibibi, niko Imana ivuga iti shikama mwana wanjye, ubereye Abanyarwanda, ubereye u Rwanda, komeza ururongore. Sibo gusa kandi n'iyi Afurika n'abo baturanyi baragukeneye, n'isi yose iragukeneye kubera Imana. Rero niba ari ikiriyo murimo cyo kubera ko mwongeye kumubona ariho ahumeka, ni mukibemo rwose, ni mukibemo pe, kandi icyo kizira gusiburuka. Ni mugende mukibemo, mukirambemo, mugihoremo. Ariko mwese mwabibonye, ukuri nuko ari ahari, ari muryerye, ari iberege, yari ari kuruhuka, yari ari gushyira ubwenge ku gihe, ahubwo agarutse ari mushya, mu mbaraga nshya, mu isura nshya, asa neza, aseka neza, akeye. Nuko bimeze rero. Kuba ari bafite ibindi batekereza, ibyo bibwiraga, ihumure ku Rwanda, ihumure ku Banyarwanda. U Rwanda ni amahoro, umuyobozi w'u Rwanda aratuje.